Kajelan yang ba Shillong, hinen kesengi, kelapan pendapat ba, ling ba Reverend Father Richard Majau, ubedai waika General Kajelan yang ba Shillong. Bah kasiterik benai jemang arajar Ruwei. Kajelan yang ba Shillong, haka kerteng jau ling do sat, Reverend Archbishop Victor ling do, kebu ya kejengkerpan, ya kiling do, kiruniam bat ya borok kipai dunget kebalang. Bah kapor janmiet, kenbu kerpang kumba shikenta, nagabenta kejengdwai, nagabenta ban pan kejengirap, kejengenda berkerpang jung blei, banyak so iladi hau Chris ban yo ekmensim benyele ban thom na phang ya kene ka klam kabalawan building shop biang sai sisin ne ki mlang salang hakari ba ka prathei hi bro ka wei nga ko bandu ya kejing kerpat kepa kerpang ya ki para bangai bar khoi ki bangai au Yesus Kristus na ke benta kejing duai ke ban salong hakini ka shitrik ubanai jemang arjar arwe ngilabu ya ketugas kasngi kejing duai ke kerpang bat karu ka nibu ya kejing kerpat ya gitu ki bala pan sya jingit kande ka kasngi jo kejing duai bat kejing sya jingit tikumju ngilabu ya ka pot untuk ka pot jangiet ada ki yang kisam kila pan plik pot pemba sikentai banbo ya kecil duai ke berpang na ke benta kini ka klam covid khat khandai kabala kata ya ke imlang salang kala kata omtang ya kiwi benta jong ke bertai hendai kala kata ru ya ke cingem jungi hakim ya kilom ki jungi ti kumta kum ki bangai hau kres ngabu ya kini ke cingkerpat ini sok snok tirangkat ha ke bangin duai ha ke tu kesengi ngin duai ngin kerpat ke bor ke jong kris ngin kerpat ke bor ke jong blai ni dan kam ke bor ke jong blai hukum kini ke klimat ho nilai i ya ke sarkar bakal persyang nilai i ya ki beri ki bakal nilai i ya ki doktor nilai i ya ke sarkar ki la persyang kala kaja hakum nu benyele persyak ya kini ka kelam kabla kata ya ke pertai pada ki imlang salang Hendrai ha ke juga pot mis ngau benong kum ki bangai pat ni di bentan ya ke jingno senyang jungi pat ke we ke jingno senyang jungi kum ki beri ke bangai hau blai kade ling ba ke jing duai menunjuk ling ba ke jing sya jinget dengan debu ya ke jing kerpan ya baro kiling do ki berdar ki sister ki reuniam ki nong terai balang berkhoi badi ki pat ki jong blai kenang ba ini bu ini ke jing duai ke bakapang kenang pengilak banjob ya kini ke jing pang ke bakta ya ke pertai ke bakta ya ki imlang salang pat kebakta ini ide ni dan kam mengko ngu ya ke sarkar ya ki kendon ke bak sarkar ke ai nak benta jungi ni dan kam banteng ya ki mas ni dan kam ban site ya ki jungi berbot nang ta ni dan kam ru ban le ya ke distancing pat ha ka bedai pat ke yeng mane ke sarkar ke ai ni ki jing ha in pasang ru ban ko ngu ya kata derengkat ni kita ni dei ban long ki ki bangai thau blai pat ke jing wai te ha kata ke kam ngelak kai banjok banyelek pasya ikni ha ke juga pot ngabu ke jing kerpat nak liang jongah bala dalong kepala sengobha pilih dulu nak ke benta ke vaccination dan nak ke benta ke jingyo ya kene ke dawai kenang banyilak banyalek pasya ya uni jepang ubakta ini ide datang kini gitian boleh sibot